Kaseng ginong rap na West Khas Hills lingba ka lama jong ka Hills Farmers Union West Khas Hills District hagas ni tho ding khat South Rik nailar aja penriu kalalum lang ya baro ki dekhat shaka jingya lang ginong rap karpang e na kabenta kinong risnyang ban pheliu jingmat halor ki jing e maharukam bakum kinong risnyang ki yakandu na kapor shakapor khamtam hakabe day bat ka jingyap khlam jong kisnyang bat ki wei hadian ka jingya lang ka bala long ha hall jong ka office usim ima nostan unong ya lam bah khamat jong ka HFU West Khas Hills uba batru ya ka kerdan kum General Secretary uba Chester Carboni ula ong ba da ka wei ka sor ka te ka jinga lang ka lashim ya ka rai ban pha da ka jing tho shaki bo district ba kin khang no ya ka jingwan ra ya ki snyang na shabar ka district kum ju ru dei ban khang ya ki ba wan na bar ka jilla khamtam na ki shnong badan ki snyang ki bala shakta ha ka jing pang khlam Shu haba batai banya shakilat pathai ko bor ula kran shai ba ka sengan tho ru ba dei ban da pha tes shwa ya ki snyang ha shaban oddo khanang ban lat na ki nu ki jingma ya ki nong bam do snyang bat ya ki nong ri snyang ulo angru ba ka seng HFU ka karpat ru na ka sarkar ba ka dei ban map no ya baro ki nong ri snyang ki ba shimram ban ri ki bala shudu nong no na mar ka jingyap khlam ki snyang bat ban ai jing kershan ru ya ki ba kin la biang ban yang hala ki jong ki kijan Ulo angru baka HFU kala rai bakan satho ashiki bo district meki deben batha ashiki tu ki jaka khapun meki deben sangye ya ka jinglom pi sabe an na ki nong ri jingri la ka de ya ki snyang ni ki masi bat ki wei ki jingri haka joko puar ka seng ka kenturu ya ki nong khaye ban nong dido mekim deben shim kabu ya ka dor kamur kumjo ru ban sangye no shi sinan ban shim snyang na ki wei ki district la ni na ki shnong ba ka jingpang khlam kaladan Kejangan usuk sebenarnya kublai pigi, penting media pigi ai project pigi. Ngina kalian jangka health pembangunan West Khas Hills unit milakot dari kejangan mereka kejangan. Namun tak jangka kinonisnya jangka dapat hanjungi. Nama kumba kitip hiba kekamisnya dari kuai neki kam kiba pendap pendiang ini kisan. Bat apa pilihan kum galat kamai gaji. Tehadin ketika jing pangklam kepala sar napang yang kisnong kitau. Bat katu kene bat kata ini kinoi lalu mengene jinglang bat dagoi kesu ngila sim bat ngilai bat ngin tha lagi jing tho sigi bo jing district bat yang mentahi bakin sugupha bakin khangno ikini kisnyang di bawah naba jing district bat kumju hiu naba gejala bat la kisnom jom itu kisnyang badan kisnyang di bawah kata na kene ke jingpang ti ngin sa pha jing tho ba yakinu kisnyang aswa ban ot dei banda test chwa klang ban like daga no ke jikta le se yunong bam lane yakui pat kipa no snyang ban ngin ngi pat na galeng sorka ba nama ke jikta juga di klam bahkan map no ya ba kitu kinong simam ban no snyang ban kanung pha shu yaki bakin nang siu biang bat ngi pat no ke sorka kadai ban ya saya simpat ya ba uti kinolisnya daga baai daga som bisa banyak bikin stang biang bandian lagi jom kijat bakani kakam kabagi stang berkilatai bercerita kanum du no aki bat ngi ha ga jing tho bangin sapha ga jing tho segi beu beripet segi bo beripet juga distrik jungi ba kin singum ha berpentip Hakitu kijaka kibawan kitain makap bat kiwi pat kijela bakin sangat ya kani gejing sim pisa balum pisa bi ai na kinoi jigoi jungi warade bayade bunusnyang lani kimasi lani kinu bakin sangat no kani kekam lum pisa lani sim pisa bakenum ta ya ka kamai gaji jungi jung kedong ketain ni lapan be coba tiyu banwan nginsa ha jing tho sega Deputi Komisioner juga distrik jungi berkunjung ke SP nanta distrik veterinary besar ba kin sumha ban sim kielang ya kini gijing jungi kibangi nakaleng kinawasnyang ya kendo hagani klik mat kunta sagoi nakaleng jungi kinawasnyang ya pat kini ginam khayi jungi kinang dido aku yo bakin sumha ban nom sim kabu abayade bat kadol kamu jungi kinawasnyang bat kin sange no si sendono banwana dia kisnyang nakiwe pat ki district lani nakitu kisnong ladon lupa ki jingpang bat kit kesyan lam yang kinong kisnyang
la ka ba kinum khnot ya kada ne kin sim ya kada ka ba biang ban ye im lang ha ka dom la thain ba uwe pi uwe te na